South African. The real reason kuqale lento eyi-March and March yange-30 June. Lento ifuna ibuke ngelinye iso lobuhlakani. The real reason kuqale lento is because bafuna ukuhambisa illegal immigrants, abantu abajumpe ifence, do you understand? Abantu abeze la eSouth Africa ngokungekho emthethweni bafuna ukuhambisa bona kuzosala abantu abeze la eSouth Africa ngokusemthethweni. So the reason bathi abahambe nakhona is because wena ngeke ufike eZimbabwe or eSomalia or nakwamanye ama-country uhambe uyovula ishop ngale. Hamba wena uyovula ishop kwamanye ama-country sibone ukuthi uzohlala na. The real reason bathi abahambe is because labantu bala ngokungekho emthethweni bazogcwala la. Ama-Nigerians wona ke athengisela ama-South Africans inyawo, amosha bosisipethu, amosha bobhuti bethu. Kunenyawo phela is because ama-Nigerians nani. So the reason bathi abahambe is because of that. I-South Africa iyamosheka. I-apartheid nisilwele ninodwa nibangekho, ngiyakhohlwa ukuthi nibuya ebunzimeni bebakuphi bona, because bafike after 1994 i-apartheid seyiphelile. Bafike seyiphelile apartheid, baqalela bazogcwala la. Bebakuphi manilwa impi namabhunu from angazi i-apartheid angisayikhumbuli eyiqaleni, kodwa ngazi ukuthi iphele 1994 nizilwele ninodwa ninama-South Africans. Amabhunu anishaya, bebakuphi manishaya amabhunu umbhikisha la, bebakuphi bona. And wena angeke ufike ngale ungekho emthethweni, ufike uyovula ishop ngale, ufike ubone amahhotela, bona bebakuphi asikhulumeni phe, bebakuphi ma-South Africans. Lento ibhekeni ngelinye iso lobuhlakani, ibhekeni ngeso lobuhlakani. Labantu bazothatha over i-South Africa, ikusasa le-South Africa lizomoshakala. Lento ibhekeni ngenye indlela, ibhekeni ngenye iso. So the reason bathi abahambi hambisa abantu abangekho emthethweni, nalento ngiyayisapota ukuthi abahambi abangekho emthethweni only. Abantu abangekho emthethweni phela kumele sifike e-South Africa, country yethu, nalento regulation amanye ama-country so ukuzameni uqiniswa umthetho we-country, please akuzameni uqiniswa umthetho we-country. I think isangicedile nami bengiphawula njengesakhamuzi
saseningizimu Afrika, that is South Africa in English. NgesiZulu ithi Ningizimu Afrika. Bengiphawula nami, angilwi namuntu mina. Bengiphawula ukuthi la eSouth Africa kuzongena abantu abasemthethweni, abangekho emthethweni. Wabona indlela abaza ngayo la. Siyabonga.